Niški komitet, tajna politička organizacija, osnovana je 1874. godine, neposredno pred oslobođenje Niša od Turaka. Osnivači su bili viđeni ljudi iz društveno-političkog života Niša, koji su istovremeno sačinjavali i njegovo uže političko rukovodstvo. Preko Niškog komiteta bila su upućivana uputstva za pripremanje narodnog ustanka ne samo na prostoru Niša i okoline, već i u Leskovačkom, Pirotskom i Vranjskom kraju. Prema dostupnim podacima, na Niškom starom groblju sahranjeno je 13 članova Niškog komiteta i ustanika u borbi protiv osmanlijske vlasti. Najznačajniji nalaz tokom istraživanja starog groblja Gorica u Nišu je pronalaženje groba paroha niškog protojereja Petra Ikonomovića, sveštenika koji je 24. februara 1874. godine na krst i evanđelje zakleo članove Niškog komiteta u kući Mihajla Božidarca. Čuvena fotografija koja je rađena tog dana je ovekovečena na bareljefu na spomeniku oslobodiocima u centru Niša. Spomenik je, grobno mesto je relativno dobro očuvano, ali gornji deo spomenika je pao sa postamenta i nalazi se u lišću i u travi koja je iza spomenika. Nacionalni radnik i borac Todor Milovanović, rođeni Nišlija, bio je đak čuvenog učitelja Tase. Posle oslobođenja Niša od Turaka bio je predsednik opštine Niške u 4 mandata. Tokom njegovog vođenja Niške opštine postavljeni su temelji modernog Niša. Prošireni su bolnički kapaciteti, izgrađena je hidrocentrala Sveta Petka, podignuta inženjerijska kasarna, Pasterov zavod i po njegovim idejama u kasnim godinama Niš je dobio tramvaje. Sam spomenik je u odličnom stanju, ali kao i na većini spomenika na starom groblju nedostaju slike njegova i slike njegove porodice. Nikola Kolerašić rođen je u Nišu u imućnoj porodici. Od rane mladosti borio se protiv turske vlasti. Kada je formiran Niški komitet, izabran je za vojvodu niških ustanika. Posle oslobođenja Niša bio je kmet Niške varoši, sredski načelnik i narodni poslanik. Kada je umro, sahranjen je o trošku države. Posmrtnu liturgiju držao je episkop Niški Nestor, a liturgije je prisustvovao i kralj Srbije Milan Obrenović. Todor Stanković je bio generalni konzul, okružni načelnik, narodni poslanik i rezervni konjički potpukovnik. Bio je član Niškog komiteta. 11. januara 1878. godine pukovnik Lešenin učinio je čast Todoru Stankoviću da iznad Stambol kapije na Niškoj tvrđavi pobode srpsku zastavu. Projekat Aleja zaboravljenih velikana sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.